obuni ne tie gum enti ne hye no twinro no sana saa de mani nyina how na fe spray mosquito sprays a how we so hayen enti se ohunu se edura na dwena wo kodwun so na wo bra na ekyerese o process ni dey eye kese na emia uyutra no wan compare dura eni se yuri no ejina wo blood and muche e basa bit ma from crystals stones a bit ma cow kidney a cow kidney bit ma cow gans no be bre one way credit is already a cancer na mama winya cancer na say ye odura ye odura bo he the boy as well as the same told you oboba ko a almost be 2000 sa na e ko be 2 months be so bobi so person ultimate trans dia na obenya say ska no obenya no wen etimi srew we e be ma no say edura na jo wo be brand and one dun so a eye ntentem na adun so ba say okogina wo ntimi amti blada e kwa na si process na ekese entu be twusa ema we so koda na adrubo no so e very dribbling e be on sa e be me bo adun so we kura no package no o kwa na adun so go atarium yeah entu unza problem na bo modia na bra yo herbal shop ebro na yen test we na so process na large dia nyame adaroma e be mo ayeduru bi na be hunu se nyame nti ya de ni na ebeko Nyankopon shira so tete it is so pa na tuo no ye dem pai bota chiri etu no maduro na nyame tumi ye den site chiri nti na nyame tumi aye adwuma na enre ukọ ba so bebre bi ho etu no kuma se dani heba na ukọ bo ase akosa pharmacy wonya bi be kwa akra fojo heba bi ho ukọ nkran so a shop bia o kansi shop bia ko bi se bi na eye labadi police station ni che ho ano a life heba okohwa obenya ebi atwa ebo no fofofo pa na se obi obabi na opese ye brain bia on frame number okay number no 0244 36 46 51 0244 36 46 51 agozia wa dem tunu was insurance amen o israeli fu ina amen am sere ade se obi obanma do we bia no miracle ni akire amen na edro no ankasa ento ne ho because we no na ye adwuma no adi adanse akire wa ya obehunu se edro no a na ekono doctor nyame ensha obebre atefo ye ntwa ye ho emra ye ba ye be kwa homa ne so chocolate spread no aba bomodia na ma wonsa enka be nunum bi na entumi chocolate spread no de wo de fa wo pa no nimu a wo di pa no no a utum se ampa we eye pa no ankasa na wodie ene e wo top chocolate 3 in 1 no so top choco 3 in 1 chocolate drink no so shane so ema me se de wunya ne wonsu ohie mreke ene sugar no e wo mu dada sa pepepe enu nti wo fre 0243 033033 0243 033033 or say it's chocolate not just also mama wonsa akamo de MJ Seafoods and no de ensuemu na bia we ya kwato we ya brebre we ya eye fish monko bibia ye fresh free ensuemu na afa ye MJ Seafoods me pacha tutumrika we pese ye famre wo fie wadwumam eno so deliver no se aga wuta ganama ne de aduru ho didi aduane didi ye fresh no eno ye MJ Seafoods ensuemu nam kwana benya bi assorte ne nyina bi ho Santos runabout ye ehwan ye wo ye ne mekom ye wo mekom nchemu ha Nagis Angel School ho ye ne wo mo ena ehwe ne mu wa intime sawa da sane sumame na efe won sesi a e wo 0249 479120 0249479120 na anyone nim komo wodi ni ba bia afefre so okay me right yankwe yes kwa wetu kwa bia no ni maame no ensa mo pese mo hai e dai mano kana stress kana die so maame no
na drinsa enti ka bia ma na ni test no ana ka mon ko ni nan so na ka bia na ka on ko sie no o ko sie na ma ni bia da dina so akola no o tuni afini yi Yami so papa ni gusua edi nkomo na akra na so odi ya waye nti akwaya de pa sa ma me ne besa agi atumu ti egusua edi nkomo nti de besi ya no mo ha da ma akola bia ane de ma yi na no be ekwa me da se papa nti ne ma mo update no ti de be koso bia no ye be ma hu yes SP citrus punch drink SP citrus punch drink and ya de brem tu de wo kon ya brewa wo se beto SP drink na just won so akwakoto wa de SP citrus punch drink no ye ka fo e de amamo ye kama say a drink e fini ko up enterprise and ya de aba ye fresh color bi anim flavor bi anim enu nti bom just say ye kama ye fa wa bi afra enu nti wunya SP me twa nti ama SP citrus punch drink abrewa ukwa ya asmeto SP na chasa won so wakwa akwaje wo drink ya anwade wom didi ye na entumi emwa SP citrus punch drink no baby enu ye 7 years witness engagement as baby ase baby ya wo be chasa fasabu ahoho na wo program no NCP na NCTA ye SP citrus punch drink no enu ano no wonsa enkabi na bibia entumi enya kama shane so ema me sa enei wo pe bia osai akoto enterprise edum PZ saso na sachi trading enterprise ya ni abinchi VIP parking yard no ene di hwanimu na Pejo Fabo Ventures and also ewo Ahinsan Estate wokwa was me pe NBC Top drink eno ena ni dwa ewo so for 0249 0173 020249 01